3-12. Dobroveče. Sa nama u studiju večeras je Slavko Perović, osnivač Liberalnog saveza Crne Gore i politički lučonoša ideje o obnovi crnogorske državnosti. Dobroveče, gospodine Peroviću, i hvala što ste se... Dobroveče, hvala vam na pozivu. Želim vam se zahvalim, većina gledalaca zna da živite već duže u Pragu, ovdje ste na odmoru i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor. Hvala vama, želim da pozdravim gledalce vaše televizije, ali također odmah na početku želim da pozdravim iz dubine mog srca, iz dubine moje duše, iz moje kičme, iz svakog mojeg poteza i hoda, sve članove Liberalnog saveza Crne Gore, sve njegove simpatizere, sve njegove glasače i želim da im poručim Liberalni savez Crne Gore dok je nas diše punim dahom. Sigurno se će ovu emisiju pratiti i oni, i ovi koji su uslovno rečeno ili na drugoj strani. Ali evo da počnem. Dakle, ako izuzmemo vaš zvanični blog, mogu slobodno reći da vas godinama nije bilo u medijima. Da. Prošlo je 4 godine od proglašenja crnogorske samostalnosti. Kako vi, već sam rekao, kao politički lučonoša te ideje, vidite današnju nezavisnu Crnu Goru? Pa ja vidim današnju Crnu Goru onako kako sam se cijelo vrijeme pribojavao da će ta Crna Gora ispasti i protiv takve Crne Gore sam se ja zajedno sa liberalima čitao vrijeme iz duše svoje borio. Dakle, Crna Gora jeste ostvarila nezavisnost pod vrlo sumnjivim i čudnim okolnostima, ali ona nije postala slobodna, ona nije postala demokratska, ona nije postala prosperitetna, ona ne obećava skoro ništa. Kako to mislite pod sumnjivim okolnostima? Pa pod sumnjivim okolnostima mislim prije svega na to da je gospodin Đukanović imao ideju koju je patentirao o takozvanoj sivoj zoni glasanja na referendumu. Dakle, da vas podsjetim i vas i gledalce, Evropa je bila odredila da taj procenat koji može da zadovolji nju i svijet jeste 55% osvojenih glasova za nezavisnost. A dakle, gospodin Đukanović je čitavo vrijeme zagovarao i navodno se pribojavao da će to biti 51%, 52%, 53%. I želim da vas podsjetim i vas i poštovane gledalce da je radio sve što je mogao i bilo u njegovoj moći da mene uključi u tu njegovu ili da kažem njihovu kampanju. Naravno, ja sam taj podli potez prozreo i čitao ga na jednostavan način. Dakle, ako uđe u tu kampanju Liberalni savez Crne Gore, da ostavimo po strani sad što gospodina Đukanovića smatra mafijašem, a DPS njegovu partiju smatra mafijaškom organizacijom koja ga podržava. Dakle, ako to stavimo sad po strane, a znači sa Slavkom Perovićem i crnogorskim liberalima ostvari se rezultat od recimo 52%, on ima alibi da kaže ono što je čitavo vrijeme priželjkivao da kaže. Evo gospodo, tu su bili liberali, tu je bio Slavko Perović, ali nažalost mi nismo uspjeli, ali ćemo se boriti do narednog referenduma i tako dalje i tome slično. Sa tom pričom on je obezbeđivao svoj diktatorski položaj koji danas ima u Crnoj Gori, koji ima punih 20 godina, znači obezbeđivao i dalje da to klizi, a njemu je odgovarala jedna Srbija koja je nepromjenljiva. Ja vam mogu reći i želim to da potvrdim, da onoga dana kada je Slobodan Milošević konačno pao, da su najtužniji u Crnoj Gori bili ljudi iz vrha Demokratske partije socijalista. Jer oni su najlakše gradili svoj lažni demokratski imidž upoređujući se sa Srbijom, upoređujući se sa njom, sa jednom nesretnom zemljom koja je bila faktički... Dobro, svemu tome ćemo u detalje. Jeste, koja je bila u lancima ropstva. Nadam se ne želite da delegitimišete ovaj sam referendumski proces i sam taj čin proglašenja crnogorske nezavisnosti. Ne, dakle, tu su, pazite, tu je neko očigledno pred svima nama Đukanovića zgrabio za vrat. Nije to bilo fizičko grabljanje za vrat, ali je neko spriječio njegovo manipulisanje sa tim glasanjem. Tako da su oni konačno dobili ono što nisu željeli. A pazite, ako se sjetimo, znači da je tu bilo kupljenih ljudi, najveći broj dio, znate kako to DPS organizuje, tu se plaćaju automobili, plaćaju se benzini, plaćaju se vozači, plaćaju se oni koji nose crnogorske barjake i tako dalje. Tu je na tom trgu po procjeni bilo oko 50.000 ljudi. Sutradan je bila svečana sjednica parlamenta. Kada je proglašena Crna Gora za nezavisnu, ispred parlamenta nije bilo ni 200 ljudi.
To vam govori znači o njihovoj... Ko bi mogao biti taj neko ko je zgrabio Đukanovića za vrat i natjerao ga u taj proces, s obzirom da se međunarodnoj zajednici, morate priznati, od samog početka ta ideja baš i nije svidjela. Upravo su oni izboksovali onaj procenat koji mnogima ovdje nije odgovarao. Da se nije sviđala, na to možemo imati različite poglede. Ako mene pitate, ja bi lično mogao da vam tvrdim da je rušenje Jugoslavije proces koji od Zapada, posebno od Sjedinjenih država, pripreman najmanje 30 godina. Oni su našli operativce za taj program. Da li su ti operativci bili svjesni samo da su pioni u rukama jedne spoljne politike, jer rušenje Jugoslavije je bilo i ostalo duboko antievropski proces. Znači, što se više Evropa podijeli na što više država, što u pojedinim državama više bude separatističkih pokreta, što ti separatistički pokreti budu uplinuli u krvi i u nekakvim ratnim, recimo, dešavanjima i tako dalje, jasno je da Evropa odmah postaje nestabilnija, da se ne može ujediniti, da je spriječeno formiranje njene jake i snažne vojske koju mora imati, da je spriječeno formiranje njene jake i moćne obavještajne službe koju mora imati, da se juriša na euro. Pazite, čim je napadnuta Jugoslavija, NATO raketama i tako dalje, odnosno Srbija, odmah je taj euro počeo da pada. Na isti način kao što je počeo da pada kada je počeo rat u bivšoj Jugoslaviji. Dobro, moram primijetiti da je ta vaša teorija, naravno, nezahvalno je polemisati sa njom. To je vaša vizija stvari, pomalo liči na ono što su tvrdili Miloševićevi promoteri svoje vremena. Da je sve ciljna zavjera, da... Može da bude, ali ja ću vam samo reći, ja i Milošević nemamo ničega zajedničkog. Ja sam bio njegov... Ne, ja sam rekao da su te dvije teorije slične. Ali sada kada pogledate, recimo, koje je stanje danas u Jugoslaviji, stanje koje nikad nije bilo promijenjeno, pogledajte vi, znači, vlast od Ljubljane do Skoplja i primijetit ćete samo jednu jedinu stvar, da su svuda na vlasti mafijaši. Odnosno da mafija ima fenomenalan uticaj na politiku u konkretnoj zemlji u regionu. A moramo se podsjetiti sljedeće stvari. Nemojmo nikad zaboraviti, gospodine Komnenić. Gospodin Jovica Stanišić, načelnik državne bezbjednosti Republike Srbije, desna ruka Slobodana Miloševića, je od 1992. godine, to je potvrđeno i dokazano, bio službenik CIA. A znate li ko je preko puta bio njegov kolega, vrlo blizu, fenomenalno blizu gospodinu Tuđmanu? Bio je ministar rata Gojko Šušak. Te prema tome, takvih likova na čitavoj teritoriji možete da nađete koliko god hoćete. Da ne pomenem, recimo, jednog gospodina Hašima Tačija. Da ne pomenemo na što danas liči i nezavisno Kosovo. Prije nego što pređemo na kompletan region, ja bih se, evo, za početak vratio na Crnu Goru. 20 godina crnogorskog višestranačja ima jednu konstantu. Dakle, istu vlast, istoga vladara, i to često potencirate, ali manje više istu opoziciju. Kako vi vidite tu ukupnu političku situaciju u Crnoj Gori? I da li negdje u dogledno vrijeme prepoznajete mogućnost promjene, pomaka? Pazite, ovako bih vam ja odgovorio na to. Znači, ono što pouzdano znam, jedina politička organizacija, jedina politička stranka koja nije izašla iz redova UDBE, zvala se Liberalni savez Crne Gore. Ove druge stranke su... Je li to ključna reč, zvala se? Da, zove se i dalje. I izvaće se. Možda će se izvati i dalje. Ko to zna? Pričat ćemo i o tome. To ćemo da vidimo, naravno. E sad, pazite, ove druge stranke, od samih početaka, nemojmo nikada zaboraviti fenomenalnu izjavu, kad kažem fenomenalnu, to mislim u ružnom smislu, gospodina Novaka Kilibarde koji je rekao za Narodnu stranku da je osnovala UDBA. Sličnu situaciju, odnosno gotovo istovjetnu situaciju, imali su i druge stranke. Ja ne optužujem članstvo tih stranaka, jer je članstvo bilo manipulisano medijima, elektronskim štampanim, policijom, čudima i tako dalje. Crna Gora je danas, da vam kažem, Crna Gora je danas neka tvorevina koja najviše liči na Orwellovu 1984. godinu. I to tako traje nepromijenjeno 20 godina dana. E sad, kad se pojavi čista, oprezna, hrabra, poštena, junačna, znalačka stranka, biste sarađivali i da bi svoju energiju smjerili samo na jednu tačku, a to je ne samo rušenje
Između ostalog, pružili ste u jednom momentu i ovom čovjeku koji je, sami ste rekli kasnije, priznao da je tu stranku formirala. Jeste, to je tačno. Pružili smo i sljedećeg razloga, da bi tačno pokazali gdje on stvarno pripada. I narodnjaci su to vidjeli. Ne moramo danas gubiti vrijeme na tome gdje je pošao Novak Ilibarda, što je Novak Ilibarda uradio sa narodnom slogom, a narodna sloga je najljepše političko iskustvo koje se u prošlom vijeku desilo Crnoj Gori. Posebno ćemo govoriti o tome. Eto, to je to. Sad, samo da vam kažem ovo. Izvolite. Znači, vi ako hoćete da mijenjate, a ne samo da mijenjamo Đukanovića, ja u Đukanoviću mislim sve najgore, što se može reći. Najgore. I to je 100.000 puta dokazano u Crnoj Gori, za svakog građanina Crne Gore. Druga je stvar proučiti zašto Crnogorci više nisu kao u vremenu Petrovića Njegoša, koji kad je došao u Vatikan pokazali su mu lance sa kojim je bio vezan Sveti Petar. On je raširio lance, pogledao čovjeka pored sebe koji ga je vodio i rekao: ja vam poručujem, Crnogorci ne ljube lance. To je najveličanstveniji spomenik istina koji je kad rečeno o Crnoj Gori. Ali današnji Crnogorci, oni obožavaju lance. Oni samo žele da ih pozlate i vještačkom farbom i kao da traže od gospodina Đukanovića: stavi mi još lanaca za to što mi je... Crnogorska? Kako da ne? Ulazi, pazite, znači da bi se stvari, ono što je Liberalni savez fenomenalno uradio, zahvaljujući naravno i meni, to je, mi smo otvorili sve crnogorske tabu teme. Mi smo otvorili tu temu, mi smo je otvorili, niko prije nas. Da su Crnogorci 100 godina dana živjeli pod strašnim diktaturama. Jedna je bila diktatura kralja Aleksandra Karađorđevića, a druga je bila Titova. Ali vi sada kada pričate o Titu ovdje u Crnoj Gori, imate ljudi koji će reći za njega, pa on je bio, znate, pa on se razlikovao, što je činjenično samo na prvi pogled. Ali vi kada zagrebete u suštinu tog sistema, dolazite do samoga srca tog sistema, koji isto kao i danas. Srce onoga bivšega Titovog sistema bila je UDBA i bio je KOS. Ostalo su samo bile, da vam kažem, kao zvončići na novogodišnjoj jelci. Potpuno prazni ukrasi da bi se reklo: boga mi, Tito je nekako liberalan taj komunizam. Nije bio uopšte liberalan. Da li me razumijete? Znači, naš je predlog bio, mi smo to predlagali, dajte ljudi da demontiramo paralelno i četništvo i komunizam i da ih smjestimo u muzej. Ne da bi im se aplaudiralo, nego da bi ljudi konačno shvatili prave stvari. Zašto se to tako dešava? O tom konceptu vašem, nacionalnog pomirenja, sigurno ćemo govoriti posebno. Ali da se malo vratimo na ove aktuelnosti. I kako vi vidite, dakle, trenutnu situaciju i šta, anticipirate da će se dešavati u neko skorije vrijeme? Puno se špekuliše o toj mogućnosti Đukanovićevog odlaska, o njegovom navodnom potencijalnom nasljedniku. Kako vi doživljavate sve te priče? I vidite li eventualno mogućnost da se neka takva prilika iskoristi, ako do nje uopšte dođe? Pazite, ja ću vam to naslužiti svima nama u nekoliko rečenica. Sami odlazak sa vlasti gospodina Đukanovića, sa političke pozicije, tako da kažem, neće ništa promijeniti. Ukoliko taj čovjek ne bude izveden tamo gdje mu je odavno mjesto. Njemu je mjesto pred sudom i on mora da odgovara za teške, krvave, zločinačke poteze i za teške zločine. To što je Đukanović uradio Crnoj Gori, ja vam tvrdim da Crnoj Gori nije uradio ni jedan jedini strani okupator. Ovdje ću samo da pomenem jednu stvar. Crna Gora je opljačkana do kosti. Crnoj Gori je ispran mozak. Crna Gora je slagana i Crna Gora se 20 godina permanentno svađa. Ali Crna Gora i dalje glasa za toga. I dalje glasa, ali se moramo podsjetiti. Znači, na vlasti u Crnoj Gori je mafija. Ovdje mafija ima svoju državu. Što to znači, gospodine Komneniću, kad vi ili ja ili to često ponavljate, to je naravno, vrlo to je suva, to je znači prava prepreka. Znači, kako možete smatrati čovjeka za koga možete posmatrati opoziciju koja izlazi na unaprijed manipulisane, usmjerene, kreirane i pokradene izbore? Samo kao nekoga ko daje legitimitet toj masovnoj krađi koja se dešava. Dakle, moj odgovor je sljedeći. Jedini način da se Crna Gora odbrani je pobuna.
Pobuna u Crnoj Gori. Šta mislite? A to znači da se opozicija mora bojkotovati kompletni sistem. Ne mislite na pobunu kao na ustanak, je li? Ne. Mislim i na to. Ne kao na ustanak, ali znači u civilizovanim demokratskim okvirima. Znači, opozicija izlazi iz svih institucija, počeo od parlamenta preko ustavnog... Znači, ne mislite suda. nešto što bi značilo rušenje ustavnog poretka? Ne rušenje. Ne, ali pazite, vi ne rušite ustavni poredak kad izađete na ulicu da se borite za svoju slobodu. Molim vas, ja tu podrazumijevam masovne demonstracije. Zavisi naravno kako se borite na ulici. Da, naravno. Masovne demonstracije sa svih strana znači nešto da se ponovi neki oblik onoga što je viđeno u Srbiji. Znači i da to traje tačno toliko vremena dok ti ljudi ne podnesu ostavke. A kad podnesu ostavke, onda treba naravno raspisati poštene izbore, razumijete, ući u parlament, uzeti vlast i tako dalje. Ako mene pitate, ja bi bio najsrećniji da se Demokratska partija socijalista zabrani kao stranka, a da se njenom političkom vrhu uzmu sva građanska prava. Ali male su šanse za to. Evo kad ste već pomenuli Srbiju. Pa evo da razgovaramo. To želim da vas pitam. Da li, znam da pratite pomno šta se ovdje dešava i pored toga što živite u Pragu. Znam da znate da su, recimo, neki govorili o tom bolesnom i zdravom tkivu u DPS-u. Da li vi u DPS-u prepoznajete neke ljude sa kojima bi se, uprkos tim partijskim hipotekama o kojima govorite, mogla praviti neka druga bolja Crna Gora? Znate ono, kako se kaže, čudni su putevi gospodine. I u Srbiji danas imate situaciju da u vlasti učestvuju fragmenti onoga SPS-a, strašnog SPS-a. Kako vi to vidite? Jel prepoznajete te ljude u DPS-u? To je ono što mi interesuje. To je jedna velika prevara koja je smišljena jer oni fenomenalno brzo rade. Ali ja sam još 90. rekao, oni su strašno glupi. Oni rade glupe poteze. Sad pazite, da vi meni kažete, ne vi, nego se priča, znači da u DPS-u ima zdrava snaga. Ko je ta zdrava snaga? Gdje se ta zdrava snaga javila? Gdje je napisala tekst? Gdje je ponovila moje riječi da je Đukanović mafijaš? Što ćemo da kažemo za Svetozara Marovića? Što ćemo da kažemo za njegovu zavalu? Da li je to umjetničko djelo ili mafijaška kreacija? Što ćemo da kažemo za Filipa Vujanovića? Da je Filip Vujanović pošten čovjek? Što ćemo da kažemo za pripadnike vlade? Što ćemo da kažemo za pripadnike njihovog centralnog komiteta? Što ćemo da kažemo za ljude u njihovim institucijama? Što bi rekli za Ivicu Dačića, recimo, u Srbiji? Ivica Dačić u moju vladu nikad ne bi ušao. To vas pitam. Nikad. To nema šanse. Očigledna... To nema šanse. Očigledna je ta intencija da region u pokušaju da se vrati na staro, da promijeni stvari, pokušava da potisne neke stvari, da jedan zločin proglasi težim, drugi blažim, da neke ljude abolira od odgovornosti, da ih uključi u promjene. To je ono što vas ja pitam. Da li vidite... Taj se proces ne smije prihvatiti zato što je taj proces lažan. On ne ide za promjenama, nego on ide da se stvari pokriju, da se to pokrije novim tepihom, a da se suštinski sistem iznutra ne promijeni. Znači, suština ovoga sistema je, kao i svih sistema u regionu, samo jedna jedina riječ otkriva suštinu tih sistema i toga sistema koji liče svi jedan na drugi. Taj sistem se zove pljačka. Oni samo postoje da bi pljačkali i da štite tu pljačku na svaki način. Tito je mogao štititi tako što stavi na svoje golo tijelo, omota se srpom i čekićem, crvenom zastavom i kaže, kad se napane Tito, to se kaže, vi napadate komunizam. Što može danas meni Milo Đukanović da stavi na njegovo nago tijelo? Što on brani? Što brani ta lažna stranka koja sebe naziva Demokratskom partijom socijalista, a ponaša se kao najkonzervativnija i najdesnija desna stranka koja može biti? Zašto sam vam ja, između ostalog, postavio ovo pitanje? Uprkos tom jakom i neskrivljenom animozitetu prema Demokratskoj partiji socijalista, koju nazivate ovako kako je nazivate, i Liberalni savez je, recimo 1993. učestvovao u vlasti sa DPS-om. Doduše, to je trajalo, bit ću iskren, manje od godinu dana. Bila su 2 vaša. 2 mjeseca je to bilo. Koliko je trajalo? Evo. To je samo bilo... Prijatilo je bombardovanje. Jest. Pa da bi mi to predupredili. Drugi put, 1997. u drugom krugu izbora, vi ste izašli i pozvali liberale da glasaju i dali na taj
način legitimitet Milu Đukanoviću. Dakle, omogućili ste Milu Đukanoviću. Dakle, omogućili ste praktično njegovu pobjedu. To ste pravdali i ja mislim da vas je većina naroda u tom momentu i razumjela. Izabrali ste manje zlo. Da li i u ovom trenutku, to je ono što vas ja pitam, prepoznajete manje zlo? Ne. Znači, stvari, ono što je Liberalni savez Crne Gore fenomenalno uradio. Ja lično znam. Mene u to ne treba niko ubjeđivati. Ja znam što sam uradio i što je uradio Liberalni savez. Mi smo napravili epohalno djelo. Mi smo, znači, procese koji kod drugih naroda traju decenijama, mi smo ih ubrzali samo u nemogućim uslovima. Vi znate da nas je gospodin Đukanović bio proglasio za glavnog državnog neprijatelja. Naravno, lagao. Jer laž je, to je karakteristika te vrste takozvane politike. Prevrtanje, laži, tako dalje. Da li me razumijete? A znači, mi smo uradili, pazite, sljedeću stvar. Mi smo podsjetili Crnogorce da im je država trajala 1000 godina. Da su pored Petrovića imali i Crnojeviće, i Balšiće, i Vujislavljeviće. Podsjetili smo ih na to kako im je došlo hrišćanstvo. Podsjetili smo ih na to i vratili im autokefalnu crnogorsku crkvu za koju mogu mirne duše da vam kažem da sam je ja vratio i da mi u tome pomogao pokojni vladika Antonije. Ja lično sam osnovao 10 nezavisnih organizacija u Crnoj Gori da bi bila logistika tome pokretu. Svih 10, počev od, ne znam, od PEN centra, udruženja književnika, udruženja novinara i tako dalje, tome je slično. Dobro, drugi su učestvovali u tome, ali ja mislim da vam danas niko ne spori te zastupnice. Ne samo ne spori, nego... 90-ih, čak i vlast, i ljudi iz vlasti s vremena na vrijeme afirmativno govore o vama u tom periodu. Ali oni su se, pazite, tu postoji ključna stvar. Oni znaju sljedeću stvar. Slavko Perović i Liberalni savez Crne Gore su nepodmitljivi, nepotkupljivi, nesalomljivi, neuništivi. A ovi svi o kojima sam vam govorio, oni su se svi prodali. Čim je gospodin Đukanović puknuo prstom, kao da zove konobara, svi su potrčali tamo da mu pronađu južni dio leđa. Je li to ono što vi mislite o crnogorskoj opoziciji danas? Da li vi tu uopšte prepoznajete neku šansu, alternativu? Da li personalno vidite nekoga ko bi mogao da donese? Ja tu ne vidim apsolutno nikoga. Crnogorska opozicija, jednostavno, to su 4-5 šahovskih igrača sa kojima Đukanović barata kako god hoće. Protiv svih pravila šaha. I nikomu ne kaže ti kršiš pravila šaha. Ne, nego svi hoće da učestvuju u tome šahu. I naravno, ova moja priča koja je stroga, koja je kritična, koja je rigorozna, ali priča koja je istinita, ne tiče se njihovih časnih birača. Jer njihovi su birači izmanipulisani kao što je izmanipulisana sva Crna Gora. Vi danas kada govore neki pojedini vođi srpskog bloka u Crnoj Gori, srpskog krila ili kako god hoćete, oni sad navode na sljedeću stvar. Čim se rodite kao Srbin, vi ste po rođenju opozicionar, što je ključna neistina. E sad pazite poziciju, da Srbi kažu u Crnoj Gori, ne Srbi kao narod, nego vođstva njihova. U Crnoj Gori su svi ugroženi. Ugroženi su i Srbi, ugroženi su i Crnogorci, ugroženi su i muslimani, ugroženi su i Albanci, ugroženi su i Hrvati. To je potpuno druga pozicija. Istinita pozicija, a sa te pozicije vi možete preduzeti nešto da radite. Da radite na bojkotu. Ja govorim o bojkotu, ja drugoga načina ne vidim. Sve drugo je zamajavanje. Dobro, mislim da je sad pravo vrijeme da vam postavim to pitanje kad već govorite o opoziciji. Mnogi vjeruju da crnogorskoj opoziciji nedostaje ta jasna, prepoznatljiva, suverenistička struja. I da je zbog toga vlast u situaciji da, moram reći, uspješno igra na tu kartu nacionalnih podjela. Da li vi tu lično i da li Liberalni savez koji je trenutno ugašen vidi svoju šansu? Da li vi, vjerujem da će to posebno zanimati naše gledalce i vaše poštovaoce i sljedbenike, da li vi planirate povratak na političku scenu? Pazite, što se mene lično tiče, dakle, dokle god budem hodao, mene mogu da unište samo fizički. Mogu da me ubiju, kao što su ubili mnoge ljudi u Crnoj Gori. I nisu za to odgovarali. Želim da poručim, ako se meni nešto desi,
bilo da je to saobraćajka, bilo da me neko ubo s leđa, bilo da me gurnuo s leđa, da mi je nešto pozlilo, ono, kad se budem rastao od života, a taj rastanak ne bude prirodan, nego se budu isplele neke okolnosti, treba da znate i vi i sva ova publika koja me gleda da su me ubili. To želim da vam poručim. Ali niste odgovorili na moje pitanje. A sada, što se mene lično tiče... Ja se nadam da vas niko neće ubiti. Da li planirate povratak na političku Što se tiče mene lično, znači, sve mogućnosti su otvorene. Ono što mene koči, ono što mene zaustavlja, ono što mi ne da, kako da vam kažem, ne snagu, ja imam snagu, nego mi ne otvara prostor, to su upravo tvrdnje koje ste vi rekli. Shvatate? Da ima tu u opoziciji da je to otvoreno, da kažu ajmo ljudi u bojkot, napuštamo parlament, idemo ispred parlamenta i ne samo ispred parlamenta. Zašto se ne bi protestovalo ispred američke ambasade? Zašto se ne bi podigao transparent vi podržavate crnogorsku mafiju? Zašto se to ne bi uradili ispred engleske ambasade? Zašto se to ne bi uradili ispred njemačke ambasade? Zašto se strani političari, ti čuveni takozvani političari koji su svaki put došli da spašavaju mafiju, to vam ja tvrdim, ja lično, mi liberali, uz pomoć koja je bila takva i takva, polutanska, 5 puta smo mi nokautirali gospodina Đukanovića, bio je na podu. 5 puta su slijetali avioni u Podgoricu iz Amerike i Evrope da ga spašavaju. Govorit ćemo i o tom međunarodnom faktoru, ali mene interesuje, da li ste vi imali neke kontakte sa prvacima opozicije ovdje? Kada ste zadnji put razgovarali sa nekim i o čemu ste razgovarali? Je li bilo nekih konkretnih ponuda? Kako da ne? U svijetlu ovoga što sam vas pitao, da li razmatrate povratak na političku scenu? I gdje vi vidite tačno vašu ulogu? To mi recite. Reći ću vam sljedeću stvar. Dakle, mi smo svojevremeno prema SMP-u kao najjačoj opozicijnoj stranci koja je tada imala, pa je zahvaljujući potpuno pogrešno i naopako ide na upotrebi neku ružniju riječ, politici koju je vodio Predrag Bulatović, nastavio Srđan Milić, 167.000 njihovih birača je došlo na procenat od, shvatate, koji je sad takav kakav jest. Znači, mi smo njima nudili, dakle, gospodine Bulatoviću, vi morate da budete naredni premijer, mi ćemo se vezati sa vama samo oko referenduma, samo oko demokratičnosti i da sredimo taj problem. Izađemo iz toga problema, naša obaveza je da raspišemo prve slobodne, poštene i fer izbore u Crnoj Gori i ko pobjedi neka mu je srećno. I da se ne doživljavamo kao neprijatelji. Niti da, dakle, vi gradite svoju političku poziciju na stalnim porukama, da ćete rušiti Crnu Goru jer je ona, ne znam, pokradena, dobijena ovako ili onako i tako dalje. Crna Gora, sad zamislite taj prigovor, Crna Gora je na referendumu kao izmućena, ali se na iste te izmućene izbore i dalje izlazi. Znači, to su potpuno kontradiktorne stvari. Dobro, ali kada ste zadnji put razgovarali sa ljudima iz... Da li uopšte imate neke kontakte? Dakle, ne sad. Sa ovim sadašnjim prvacima? Ne, sad ja to uopšte nisam godinama razgovarao. To su bili zadnji pregovori i razgovori još dok je bio Predrag Bulatović tamo predsjednik. Namjeravate li da razgovarate, da im ponudite nešto konkretno? Pazite, ako se budu uradili određeni potezi koji će apsolutno primijetiti, mene ne treba niko to da objašnjava, niti da me uči što ko radi. Ja to vidim odlično i anticipiram odlično. I podsjetit ću vas, gospodine Petre, da sam ja predvidio mnoge stvari u Crnoj Gori. Sve što sam predvidio, sve se, nažalost, desilo. Ja bi bio srećniji da se nije ništa toga ostvarilo, jer sam predvidio da će se stvari kretati loše, ali se desilo. Kada opozicija bude povukla određene stvari koje mogu da garantuju, makar na izgled da garantuju nešto, ja ću sigurno razgovarati, ja ću sigurno pregovarati da pokušamo da nađemo neki zajednički put. I u toj situaciji ste spremni da se vratite u Crnu Goru? Naravno, ako je to, naravno to će puno zavisiti i od stava spoljnopolitičke zajednice, njihov stav je također tu bitan i tako dalje. Sad pazite, ako ja jednoga dana vidim opoziciju da sačekuje, nekad je to bio gospodin Javier Solana, koji se ljubio sa njima, to je meni ličilo na neke filmove koje neću da nazovem kako bi trebalo da se nazovu. To je njegovo ponašanje u Crnoj Gori je bilo skandalozno. On je promovisao čitavo vrijeme crnogorsku mafiju. Šta vi možete da mislite o političaru, znači koji vodi spoljnu politiku u odnosu ispred Evropske unije,
Pođe Đukanović kod njega gore, priča jugoslovensku priču. Crna Gora, Srbija, mi moramo zajedno. Mi ćemo ovako sleti avionom u Podgoricu, čim izađe iz aviona, Crna Gora se mora zalagati za svoju nezavisnost, mora se zalagati za ovo, a Javier Solana ćuti kao riba. To su znači sve bili pokazatelji da to nešto nije u redu, odnosno da postoje neke druge vrste dogovora. To vam je bio zapad. Ali dobro, upravo govorite sad o tom i takvom. Često ste i pisali o tom popustljivom odnosu međunarodnih centara prema zvaničnoj Podgorici, prema svemu onome što se dešava ovdje na unutrašnjem planu. Zašto onda mislite da bi ta vaša ideja o paralizi sistema bila izvodljiva? Ko bi to podržao? Slušajte. Sa ovakvom opozicijom, sa takvim međunarodnim centrima. Je li to realno uopšte? Ja sam uvjeren sljedeću stvar. Ako ozbiljno zaprijetite vlasti, a to znači izlazak ljudi na ulicu, to što, molim vas, neko drži priča u parlamentu, počeo od Medojevića koji je nas nazvao, on je smogao na najužasniji mogući način da udari na Liberalni savez, ne bi li privukao glasače Liberalnog saveza njegovoj stranci koju je osnovala UDBA. Kao što mu je UDBA osnovala, to je sigurno. Ne znam. Pa nema, to je samo treba otvoriti i pogledati. Ja nemam tu informaciju, vi nemate taj dokaz, evo taj čovjek nije ovdje. Dobro, samo u redu je. Ali želim da vam kažem, sve te ljute riječi, koplja koja se zabadaju navodno u Đukanovića i tako dalje, priče u parlamentu, one imaju samo jednu funkciju. Da postanu rupe u nečemu što se zove švajcarski sir. A crnogorski i švajcarski sir se zove crnogorska mafija. I onda gospodin Đukanović dođe, neđe kad želi... Vi stalno navedete to. Da. Milo, mafijaš, crnogorska mafija. Da. U ovim međunarodnim centrima o kojima ste govorili, koji negdje i diktiraju napredak Crne Gore kao EU, ne odnose se tako prema ni Đukanoviću ni prema ovoj vlasti. Naravno, to mene ne čudi. Jer mi treba da proučimo, samo treba da proučimo. Koliko koja pojedina evropska vlada sarađuje sa tamošnjim mafijama? Koji je uticaj opranog mafijaškog novca na njih? Ko stoji iza brojnih multinacionalnih kompanija? Odakle multinacionalnim kompanijama te pare? Ko je najveći švercer duvana na svijetu? Ali evo, čak i da je to tako. Može li jedna malena Crna Gora, jedan liberalni savez, globalno mijenjati stvari? Ja vas pitam ono što je u domenu real politike. Dakle, rekli ste da je nešto što, evo ja sam to formulisao kao paraliza sistema, kao bojkot, kao izlazak na ulice i opozicije iz Republičke skupštine. Evo, prvo mi recite kako zamišljate taj bojkot. To bih želio da čujemo onako da... Potpuno lako. Znači, molim vas, sastanu se vodstva... Imate li vi s kim to da izvedete? Kako ne? Vidite li spremnost? Oni to treba da urade. Pa to vas pitam. Vidite li vi spremnost opozicije? Ja je ne vidim. Je li to ja je ne vidim. Ne vidim vrha opozicije. A kod članstva vidim. I to je ogromna prednost. Sad, da oni stvarno žele da vode svoje stranke u pravcu prosvjetljenja, u pravcu pravoga puta i tako dalje, to je veoma lako napraviti. Dogovore se vrhovi stranaka, usvoji se jedna deklaracija i kaže se mi ćemo 23. toga i toga mjeseca napuštiti Crnogorski parlament. Povući ćemo svoje članove iz upravnih odbora, iz, tužilaštva, iz sudstva, iz ovoga, iz onoga, iz opština. Iz svega onoga od čega jedu hleba, jel? Naravna stvar. Ko misli da će doći do slobode tako što će da grize i da gricka ove sramotne mrvice koje mu se daju, taj se grdno vara. Sloboda ne pada s neba kao kiš. Za slobodu se ljudi bore i izbore. Sad zamislite, znači da se pokupi ispred onog aviona, dođe tamo neko od ovih čuvenih Evropljana, nije bitno uopšte ko. Da mu izađe onamo jedno 20-30 hiljada ljudi, dočeka ga sa transparentima, pomažeš mafiju, sram te bilo. Što bi bilo? Sva njihova bi štampa javila o tome. Mislite da bi njima bilo ugodno? Želim da vam kažem, znači jedan takav pokret u Crnoj Gori, moćan pokret, koji ima snagu, on mijenja stanje. Vi ste već jednom testirali ideju bojkota, ajde na neki način 2002. godine. Jeste, testirali smo to. Ali bez opipljivih rezultata. Nije bilo iskrene podrške. Nije bilo iskrene podrške od strane SMP i od strane drugih.
Pazite, mi smo izašli i oni su izašli. Ali tu odmah su počeli pregovori sa ovima, pa kako ćemo to, pa kako ćemo ovo, pa... I onda vas oni na te stvari lome. Oni vas lome na te stvari. Onda oni su potpuno, neću ja da kažem vješti, nego su bezočni u kupovanju ljudi. A još su bezočniji ovi koji se prodaju. Pazite, ja ću vam reći sad je samo jedan naslov. Znači, iz dnevnog lista Pobjeda koji vodi čuveni, mislim po znacima navoda i izvoda, Srđan Kusovac, koji je radio u Free Europe, u Slobodnoj Evropi. Znate ko finansira Slobodnu Evropu? CIA. Evo, ja radim. Znate, ja radim svaka čast. Ja pričam samo znači o urednicima. Ali nisam znao da sam na to vam je tako. platnom spisku. To vam je tako. E sad znači, taj čovjek uređuje Pobjedu, on je tobož sa pozicije slobodnog novinarstva, uvijek je lomio kičmu Liberalnom savezu i bio polugo u rukama Mila Đukanovića, on sad uređuje Pobjedu. I molim vas, ja tamo gledam sliku svoju, kaže... Dobro, evo, pomenuli ste i Kusovca, pominjali ste ga i ranije u parlamentu, znam, to ste mi rekli, ali ja bih da izbjegnemo koliko možemo da pominjemo ljude koji nisu. Slavko Perović izvrijeđao Radoša Rotkovića. A Radoš Rotković je goli izdajnik Liberalnog saveza. Kad je on izdao Liberalni savez... Ja sam vas zamolio, ali upravo ste to uradili ponovno. Kad je on izdao Liberalni savez, niđe nije bilo naslova Radoš Rotković izdao Liberalni savez. Shvatate, to je sistem u kojem mi živimo. I protiv takvog sistema se treba boriti. O tome ko je izdajnik, kako nije, obećavam da ćemo razgovarati. Naravno, ja ću se truditi da ne pominjem te ljude. Dobro, gospodine Komneniću, u redu. Uopšte vam ne zabranjam, ali jednostavno među njima ima i onih koji više nisu među nama. Eto, jednostavno bih zato volio da tu priču izdignemo na jedan drugi nivo. Petre, slažem se. Znači, ja neću, samo da vam kažem, oprostite, pazite, kao u hrišćanstvu, a hrišćanstvo je sveta religija. Pazite, dokle god se mi ustručavamo da pod raznim izgovorima saopštimo istinu, mi sami sebe kočimo. Samo istina raščišćava stvar. Ja znam da će istina nekome pasti teško. Tu ne mislim na vas, naravno. Da će mnogi primiti bolno. Moja su leđa sva od udaraca s leđa. Mene s prsiju nema ni jednog udarca. Zašto? Zato što su se sve te stvari vodile da budu udarci za leđa. Neću pomenuti nijedno ime, ali reći ću vam postupak. Sve su to bili postupci sramotne izdaje. To je to. A izdaja je vezana za ljudsku prirodu. Pazite, gospodine Petre, da vam kažem, mi smo dvostruka bića. Mi u sebi, što bi Njegoš rekao, mi nosimo u sebi sigurno iskru Božju, ali je puno đavolskog u nama. Pobijediti to đavolsko u sebi, kao što je rekao Marko Miljanov, sačuvati drugoga od zla u sebi samom, a da bi ga sačuvao, ti moraš u sebi da raščistiš sa svojim zlom i da izađeš čist. Taf. Dobro, ali i onda se stvari kreću. To je ono što vam ljudi zamjeraju. Vi se predstavljate kao apsolutni vlasnik te istine. Jel? Možda ima i onih koji su samo vidjeli drugačije put, drugačije izlazi situacije. O tome ćemo govoriti. Evo, obećavam. Naravno. Ali želio bih još jednom da vas vratim na priču o bojkotu, koju vi vidite kao jedinu političku terapiju, jedini lijek za rešenje za Crnu Goru. Dakle, ako sam vas ja dobro razumio, taj naum, ne postoji spremnost, dakle, opozicije trenutno, barem i vi ne prepoznajete. Ne postoji spremnost, međunarodni centri, ne znam kako bi gledali na čitavu tu priču. Dakle, je li to realno ili nije? Realno je. Pod jednim uslovom. Ako se pokrene narod. Ako se pokrene narod. Međutim, kad vi imate u Crnoj Gori mediji koji su ovakvi kakvi su, koji znači samo po narudžbi, napišu neki tekst, shvatate, jer to od izbora do izbora svi žele da budu nekako kao nezavisni, pa onda kao nešto opozicijono raspod. Međutim, kad dođu izbori, svi redom se stave na stranu onoga koji je na vlast. To je tako od 20 godina. Otkud onda, ne znam, 13 miliona eura oštetnih zahtjeva protiv nekih medija u Crnoj Gori? Otkud prebijeni novinari? Otkud ubijeni novinar? A čujte, to je uvijek vam valja. Znači, kad se novinar prebije, ja sam, iako imam loše mišljenje o onome koje je prebijen, ali taj postupak je bio sramot. Da se čovjek prebije, da... Ali znači... Pa ne, drugi novinar je ubijen. Drugi novinari, znači ja ću vam reći, jedan urednik vijesti je također prebijen od strane gradonačelnika na ulici. Sramotno. Pa zar nam to ne govorimo? Ali sad da vam kažem jednu stvar. Znači, kad je ubijen Duško Jovanović, pokojni laka mu crna zemlji, pokoj mu duši,
Ja se sa tim strašno ponosim, ja sam bio jedan od faktičkih organizatora onih protesta koji su bili organizovani. Da li me razumijete? Međutim, ti protesti su trajali do određene granice, a onda je našao se način da se kaže, ma šetnja više ne treba, mi to moramo na drugi način i tako dalje. To moramo na drugi način i tako dalje. I onda čim vas izvlače, pazite, iz jednog kolosijeka kojim se vi krećete, onda oni zapravo odnose, oni to misle da je pobjeda, a vas vuku u dalje neko političko varanje, u dalje političke situacije, koje nisu političke situacije, nego su prevaranske situacije. Ali narod se na to navikao. Kada govorite o ovim međunarodnim centrima, ja se malo posvetim tome. Da li se osjećate pomalo odgovornim za takav današnji tretman zvanične Podgorice i Đukanovića lično, na primjer u Briselu i Vašingtonu? Dakle, u vrijeme jedinstvenog, zašto vas to pitam? U vrijeme jedinstvenog Miloševićevog DPS, vi ste kao lider antiratnih snaga nasuprot ove vlasti, koja je skupa sa dedinskim voždom, palila i žarila po regionu, bili u konstantnom kontaktu sa stranim predstavnicima. Da li ste te kontakte dovoljno iskoristili? Ili oni u vama nisu prepoznali možda neki politički pragmatizam neophodan za vrijeme koje je dolazilo? Mislite li da ste uradili dovoljno? Znate kako, oni su na neki način digli ruke od nas zbog toga što i sami ste upotrebili tu riječ koja je fini eufemizam. Znači, oni su pragmatici. A kad shvatite da iza globalizacije postoji samo jedna suština, to je pljačka. A ta pljačka se prodaje kao borba za demokratiju, borba za slobodu, borba za ovo, borba za ono i tako dalje. A sve zemlje koje su u tranziciji, one su rasprodate u roku 5 sekundi. Pogledajte samo koji drži. Ko drži njihove nacionalne resurse danas i tako dalje. A oni su nas pročitali kao autentični narodni pokret. A ako ste vi autentični narodni pokret, prva vaša obaveza je da uvedete demokratiju, da je poštujete i da ne rasprodajete zemlju, nego da je čuvate svim silama koliko god možete. Oni su našli igrača koji će im sve što je u Crnoj Gori izvaditi na tacnu, prodati u bescijenje. Stvari koje su teške milijarde, milijarde, milijarde i milijarde. Odatle je ta moja izreka da je Crna Gora rasprodata do kosti. Nisu je rasprodali ni Vašington ni Brisel, nego su doveli čovjeka koji će im to sve ovako bjanko ponuditi. Vi volite za sebe kažete da nemate dlaku na jeziku. Mnogi su se u to, siguran sam, apsolutno nema. I uvjerili. Dobar ste govornik. Imate te karakteristike jednog solidnog revolucionara. Jedan ste od najharizmatičnijih političkih vođa u Crnoj Gori. Da li vi sebe smatrate dobrim političarom? Ja ću vam reći vrlo kratko i vrlo efikasno. Ja sebe smatram perfektnim političarom. Perfektnim političarom. I pazite, ni jedna moja riječ od 26. januara, a da kažem sad da poručim gospodi Srbima, 26. januar, kad je osnovan Liberalni savez, bio je Savin dan. Nama to uopšte nije smetalo. Naprotiv. Mi smo gledali na tu tradiciju kao na dvije tradicije u Crnoj Gori. Znamo odakle je jedna došla, znamo odakle je druga došla. Znamo da o tome treba da se otvori prava, poštena i hrabra rasprava. Ali moji politički stavovi se od tada do danas nisu izmijenili ma ni za milimikron. Naprotiv, produbili su se kao što se dubi oranica koju orete da biste dublje, kvalitetnije zasadili najkvalitetnije sjeme. Šta je sa vašom strategijom? Jeste li nju nekada dovodili u pitanje? Ne, nikad. Vi, pazite, političar... Je li to logično? Je li to normalno? Pazite, jeste. Političar znači mora da sarađuje sa drugim ljudima i sa drugim opcijama i tako dalje. Ali, kad vi to vežete samo za konkretne probleme, onda je to pravi potez. A čim vi tu ubacite čitavu grezariju, mi ćemo da se borimo za ovo, za ono, za ovo, a znate da od toga 90% neće ništa biti, onda vi tu varate. A ja ne želim da varam. Ja neću da varam. Jedina preporuka koju sam ja dobijao redovno, Slavko, molim te, prevari ti narod. Vidiš da narod obožava prevaru i tako dalje. Ali kad ih pitate, savjetujete me da prevarim, u redu.
A recite mi kako da prevarim? Nemaju nikad predloga. A znate zašto? Jer moj odgovor odmah slidi. U Crnoj Gori nekažnjeno može da laže samo vlast. I svi joj aplaudiraju. Što više laže, ona je izložena većem pritisku i većem zvučnom udaru zvučnih aplauza. Inače, da smo mi sačuvali elementarno poštenje u sebi, kao građani, kao Crnogorci, kao Srbi, ne bi se Đukanović niđe smio pojaviti, čovječ. On bi se šetao Crnom Gorom kao što se Franko šeta. U blindiranom autu sa 300 gorila, sa čuda, ovo ono. Međutim, ne. On se šeta kako želi i kako hoće. I on se ponaša kako hoće. I ja sam ovaj asistent do 1995. godine. Ja sam ga nazivao robovlasništvo Mila Đukanovića. Ne robovlasništvo, nego feudalnim sistemom. A od 1995. godine kažem da je Milo Đukanović vrhovni robovlasnik Crne Gore. I vlasnik svakog građanina, svakom građaninu je stavio lanac oko vrata. To su sve njegova vlasništva. I vlasnik sve materijalne imovine u Crnoj Gori. Recite mi ovo, da li je Liberalni savez možda propustio neke prilike da taj sistem o kome govorite danas ne izgleda tako? Mnogi se pitaju, recimo, kako bi Crna Gora izgledala danas, 2010. da ste 2001. pristali da uđete u vlast. Da uzmete važne resore, koji su vam u tom trenutku nuđeni, radilo sa Ministarstvu unutrašnjih poslova, o Ministarstvu pravde, državnom tužilaštvu, pomoćničkim mjestima u raznim agencijama, institucijama, da ih sada ne nabrajam. Na kraju je sve to palo u vodu, iako je tako izgledalo, tako interpretirano, iako je DPS, SDP koalicija prihvatila vaš uslov, jer ste tražili dodatnih 5 mandata za koje ste tvrdili da su vam pokradeni na tim izborima. Mislite li da je to propuštena šansa? S obzirom na to da ja sam čuo neke priče da su tada već u MUP-u bili krenuli da pale dosije, da pale dokumentaciju. Mislite li da je to bila dobra prilika da Liberalni savez uđe u sistem? Evo sad ću da vam kažem. Znači, moj predlog je bio jedan, samo jedan, da se traži dodatnih 5 mandata koji su nam pokradeni. Znači, samo želimo da imamo 5. Mi sa tih 5 mandata imamo 11 mandata. Imamo 1 mandat više od Narodne stranke. Ali taj uslov naknadno ispostavlja? Ne, novine su lagale. O tome se radi. Svi su lagali? Svi su lagali. Svi od A do Š. Osim vi? Osim ja. A znači, a ovaj predlog što ste rekli oko ministara, ovo, ono i tako dalje, to je predlog koji je Medojević iza naših leđa napravio zajedno sa Živkovićem po naređenju, po narudžbi DPS-a. Jer taj predlog je trebao da potre zahtjev za naših dodatnih 5 mandata. Shvatate, jer kad vi tražite 5 mandata i tražite i ministra i tako dalje, jer ja sam tada rekao... Je li vama legitimno se tako trguje sa mandatima po ukončanom izbornom procesu? Pazite. Čak i pod uslovom da su vas ovi zapalili znači, tog izbornog procesa. u uslovima kada znate 100%... Ono daje 5-6 mandata kao na pijaci. U uslovima kada znate da ste 100% pokradeni, vi imate pravo da vratite ono što vam je ukradeno. To nije samo bilo pitanje ukradene stvari. Valjda se i ta krađa dokazuje kroz institucije sistema. Nema ih. U Crnoj Gori ih nema. Nema ih. A ne možemo sve svesti na pijacu. Ne može sve biti sve je pjaca. Da li ste se vi na taj način nekako uključili u taj pijačni sistem o kome govorite? Ne. Oni što ovo rade, oni ovo navodno rade tajno. A sve pokrivaju odlukama institucija. To je čista sušta laž. Da li me razumijete? Sve što Đukanović zamisli, sprovede i tako dalje, to vam se pokrije skupštinskom odlukom, vladinom odlukom, ne znam, odlukom ovoga organa, odlukom onoga organa i tako dalje. A pazite, mi smo tražili dodatnih 5 mandata. To je bio jedan jedini zahtjev da bi imali 11, da bi imali 1 mandat više od kompletne Narodne stranke. Što znači da Đukanović nije mogao ni u jednom trenutku da nas izbači, a da nas zamijeni sa poslanicima Narodne stranke. To je bilo, mi smo to zvali, izborni anker, izborno sidro koje nas čini moćnim. Da su dati tih 5 mandata u narednom koraku, mi bi tražili ministarska mjesta, ali ne nikako ministarstvo policije, ne nikako odgovorna mjesta, jer mi znamo da se sve to radi iza leđa. Ali bi znači uzeli nekolika ministarska mjesta i mi bi se tu zadržali, a nama je znači bio cilj samo jedan.
Da se, znači, ugovorom povežemo se njima samo oko održavanja referenduma. Samo referendum je bio u pitanju, ništa drugo. I mi smo se, ja ću vas podsjetiti, kad smo ostali u parlament, mi smo se potpuno opozicijono ponašali. Međutim, Medojević i Živković došli su sa 60 strana kucanog teksta, koji sam ja samo isprolistao. Ja sam pogledao Živkovića, ja neću sad upotrebim riječ koju imam za njega, to je užasno. Upotrebim riječ koju imam za njega, to je užasno. Molim vas. Neću. Da vam kažem, ja kažem, znate šta je? Ovo vam je kompletan demokratski program koji može da radi samo stranka koja ima najmanje 55% u parlamentu i koja ima čvrstu, jasnu političku odluku da uđe u reforme. A u Crnoj se Gori nema što reformisati, nego se mora sve srušiti da bi se novi sistem gradio iz početka. Ovo je blef, ovo je laž, ovo se radi da bi se pokrilo onih 5 mandata. Dobro, drugi su ljudi to pričali, imali druge interpretacije, to je izazvalo raskol u vašoj stranci. Novine su to tako htjele, UDBA je to tako htjela. Dobro, ljudi čitaju. Nekad je obaveza medija da prenese i ono što misli vaš počasni predsjednik. Nisu prenosili. Kako mislite? Lagali su. Pa nisu samo... Ma jesu, lagali su. Oni su govorili, to su 2 alternativna predloga. Jedan je ovaj, a drugi je 5, a ne zna se što će biti. A naš predlog je na kraju došlo do kompromisa, pošto Živković nikad, to je prvi put u njegovom političkom djelovanju, da Živković nije odustao od svoga zahtjeva, koji je bio, ja moram da upotrebim tu riječ, naoko imbecilan. A suštinski je bio utemeljen protiv stranke, utemeljen protiv Liberalnog saveza. Jer mi da smo ušli bez tih 5 mandata, daju nam oni ministre. Znate li koliko ti ministri traju? Dok se Đukanoviću dok mu nešto ne pukne, kada miči to tamo, daje ovoga zamijeni. Dobro, ali nećete sporiti da su ljudi iz Liberalnog saveza izašli u jednom momentu i rekli, ok, sve prihvaćeno i da se nakon toga pojavila, barem u javnosti, priča o 5 mandata. Kako mislite da to? Pa dobro, ne možete kriviti medije. Ne. Pazite, mediji... Pa rekli ste, mediji lažu. Mediji u Crnoj Gori su. Mediji su u Crnoj Gori. Znači, niti mi je gospodin namjera da branim sve medije, gospodin Đukanović ima UDBU kao svoj glavni mjenjač. Dupa vozi sa njom kao Šumacher. Tu nemamo što da pričam. To je naslijeđeno Titovog vremena, unaprijeđeno i tako dalje. Onaj mjenjač koji njemu služi za lažnu komunikaciju sa narodom, jer to sve što on kaže, to je neistina. Nikad taj čovjek u životu u političkom smislu nije rekao istinu. Nikad. Ili gotovo nikad. Vi ste tvrdili da je taj menjač dobro radio u vašoj stranci i da je zarad toga na kraju završilo kako je završilo. Kako ne? Dobro, o tome ćemo govoriti. Liberali su nakon što su otkazali podršku manjinskoj vladi, pošto je to bio rezultat čitave ove priče, niste ušli u vladu, ali ste dali podršku DPS, SDP-u, zbog potpisivanja Beogradskog sporazuma 2002. godine napravili većinu sa prosrpskim strankama u parlamentu. To je tek izazvalo, ogorčenje, ponovo, cijepanje u okviru vaše stranke, nezadovoljstvo nekih članova i tako dalje. Kada pogledate unazad, mislite li da je to bila greška? I da li možda sa ove distance drugačije tretirate i sam taj čin potpisivanja Beogradskog sporazuma? Priznajete li vi uopšte u ovoj vlasti neke racionalne, neke korisne poteze? Ama niti jedno. Osim ako oni racionalno ne smatraju pljačku za svoje džepove. A ja to smatram lupeštinom. I to za mene ništa nije racionalno, nego je to pljačkaški, to je antiustavno, antinarodno, antidemokratski. I protiv slobode ovoga naroda. To su oni. A mi smo sa njima potpisali sporazum koji je samo imao jednu rečenicu. Znači, Liberalni savez Crne Gore daće podršku manjinskoj vladi. Znači, mi nismo ušli u vladu da ne bi dijelili sa njima ništa. Zato što smo bili svjesni da će oni slagati oko referenduma. I dali smo im godinu dana rok da se referendum raspiše. I oni su rekli da će to tako biti. Vidjeli smo što je bilo. Dobro, ali rekli ste recimo i za Beogradski sporazum, da je to, citirat ću vas, i mnogi iskreni suverenisti su se u to vrijeme slagali sa vama, da je to izdaja kojoj nema rame u evropskoj istoriji. Nema rame. Do referenduma je ipak došlo. Do referenduma je došlo kad? 5 godina kasnije. Znate li koji je... Evo 2002. je potpisan, Beogradski sporazum 2003. stupio na snagu, dakle 3 godine kasnije. Ali
Došlo je. Došlo je, Realizovan ali moramo se složiti. taj projekat koji je vaš projekat. Moramo se složiti oko... Je li vas to demantovalo? Ne. Taman posle, dalo mi je sve za pravo. Jer, pazite, znači, moramo se složiti oko sljedeće stvari. Beogradski sporazum je Milo Đukanović potpisao da nije pitao nikoga u Crnoj Gori. Niti je pitao svoje predsjedništvo. Niti je pitao svoj centralni komitet. Niti je pitao parlament. Znate li da je tekst Beogradskog sporazuma maknut iz Crnogorskog parlamenta? Sa tim smo se odmah složili, zato sam vam rekao da ste i vi, ali prema da su i tome, drugi, to je bio mnogi iskreni suverenisti protestovali zbog toga. Naš kongres je donio odluku kojom je utvrdio da je to čin izdaje. A ja vas pitam kako danas gledate na taj... Apsolutno kao izdajnički čin. I dalje to ne izdaje. Apsolutno kao izdajnički čin koji je njemu produžio vlast u tim, jer pazite, svakom diktatoru koji je moćan, koji je jak u svojoj zemlji, njemu odgovara politička destabilizacija vani, da on tu kao nešto sređuje, pa se izjašnjava kao mirotvorac i tako dalje. Njemu je Srbija takva kakva je nesretna bila, razumijete, idealno odgovarala. To je njemu strašno trebalo. I on je tih 3-4 godine iskoristio. Onda je poslije te 3-4 godine nije rekao mi ćemo da pobjedimo, mi ćemo da dobijemo, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Ne, nego tu će, Boga mi, biti siva zona, znate kako to su opasne stvari, to ipak mi nemo, i tako dalje, i tako dalje. Znači, on je želio svim silama da produži to stanje u kojem se leluja, a njega zapad, odnosno dio zapada, ne čitav zapad i ne svi u pojedinoj zapadnoj zemlji. Ne mogu ja da kažem generalno za Sjedinjene Američke Države da nisu demokratska zemlja. Ali mogu da kažem da postoje lobiji. Da neko tamo, znači ako Đukanović ubira za sebe lično toliko para, koliko ih je ubrao, on i njegov bratac, te Prva banka, te šta ja znam, šta sve ne, ja znamo sve što, jel? Pazi, ako to on dobija, onda možete da shvatite koje pare mlate iz toga oni koji mu te poslove namještaju. A te poslove namješta svjetska mafija. Te kolumbijska, te ova, te ona. A znate ko drži te mafije u šrce? Ko ih ovako drži? Znate ko? Centralna informativna agencija. To vam je tako. Otišli smo daleko. To vam je tako. To je nešto ovo je vrlo blizu. Što vi tvrdite. To je to. Meni liči pomalo na teoriju zavjere. Moram vam to malo reći. Ali ja bih se vratio na ovo naše malo dvorište, na ovaj naš... Važi. Atar. To znači, ja nisam niđe napravio grešku. A tada znači, ili mi, a tada znači kad smo imali parlamentarnu većinu, zajedno sa Predragom Bulatovićem. Ja sam došao kod Predraga Bulatovića i moj tim, zajedno pred njegovim poslančkim klubu i rekli, ti treba da budeš budući premijer. Mi imamo većinu, čoveč u ovom parlamentu, većina se obezbeđuje izborima, a mi je imamo za to... Koliko bi to odložilo crnogorski referendum? To koaliranje sa ljudima... Odmah ću da vam kažem. To spitam. To koaliranje sa ljudima... Mi bi sa njima napravili isto sporazum na određeno vrijeme. Samo na godinu dana koji bi se ticao... To su ljudi koji su još uvijek disali sa Miloševićem. Koji bi se... Pazite, to se tamo promijenilo. A pazite, koliko su... Nije se to promijenilo. Da vam kažem, ja to čitam na drugačiji način. Znači, koliko su oni suštinski disali sa Slobodanom Miloševićem, vidjelo se kako su postupili. Ko je ispratio Slobodana Miloševića u Hag? SMP. Većinom onom koji su dali u onoj vladi i većinom u onom parlamentu. Da li me razumijete? Ko je podnio ostavku kad je počelo bombardovanje Kosova? Ko je podnio ostavku kad su ljudi iz Kosova, Srbi, raščerani? Znam, ali mislite da bi u koaliciji sa strankama koje su bile otvoreno protiv crnogorske nezavisnosti prije došli do referenduma nego sa strankama koje su se, evo, makar deklarativno zalagale za sve? Ali tu se radi se o sljedećoj stvari. Ja naravno ovdje ne pominjem SDP, to je potpuni dio Demokratske partije socijalista. I to ja ću vam reći, ja sam autor onoga čuvenog naziva DPS-SDP. To je ista stranka, tu nema nikakve moguće razlike. Ali što vam hoću reći? Da smo mi, međutim, tada je Bulatović odgovorio sljedećom stvari. Ja kažem, ti kao, znači, šef najjače opozicione stranke, najjače parlamentarne stranke, moraš da napišeš pismo predsjedniku države i da zatražiš mandat za vladu, za sastavljanje vlade. Odgovor je bio, ja to pismo ne mogu da napišem jer mi ga ne priznajemo za predsjednika Republike. Da li je taj odgovor bio ozbiljan? Nije bio. Taj odgovor je rekao, poručio meni, ja u to neću da ulazim. To ti... Ali recimo sad da su oni ušli, mi bi sa njima napravili sporazum samo u par rečenica.
Znači da se referendum ima održati tada i tada, da će na televiziji da budu ljudi ti i ti, da će u državnim medijima biti ljudi ti i ti, potpuno demokratski da se sve napravi, da se otvori to za narod i tako dalje. Ko pobjedi, srećno bilo. A ja vam kažem i garantujem da bi pobjedila ideja Liberalnog saveza. Dobro, evo, to nećemo nikada znati, nažalost, ali ovo me interesuje. Pokušao sam, testirao sam to. Dakle, evo, barem neke ključne momente u toj političkoj istoriji, dugoj, političkoj istoriji, dugoj, Liberalnog saveza, uopšte u ovoj istoriji višestranačje Crne Gore. Pitao sam vas da li se kajete zbog nekih stvari. Mene interesuje, pitaću vas to vrlo direktno, da li je vaš politički racio na neki način ugrožen animozitetom prema DPS-u, prema Đukanoviću lično, prema ovoj vlasti, koja je šikanirala vas početka 90. Šikanirala vašu porodicu, šikanirala vaše neposredno okruženje. Da li ste ikada uspjeli da se otarasite toga? Da li ste ikada prestali da im se svetite? Ja nemam... I da li su neke vaše političke odluke, ono što sam vas pitao, žrtva tog animoziteta? Ne. Taj animozitet je, izuzimajući vas, nemojte mi zamjeriti, ali taj animozitet je samo dio kompletne propagande koju je UDBA i KOS vodila dok su bili zajedno sa Miloševićem, to je bili UDBA i KOS. Kad su se oni 1997. godine rastali, znate kad se Milošević rastao, Đukanović rastao od Miloševića? Kad je Milošević već bio politički u autu, nikoga više spasiti nije mogao. On se tada opredio i tako dalje. E sad, pazite, svi moji, oni su tada rekli Slavko Perović je to, on mrzi, pazite, on mrzi više Mila nego što voli Crnu Goru. I tako dalje, i tako dalje. Znači, to su sve bile beskrupulozne, bezočne izmišljotine koji su dio njihovih svakodnevnih poslova. Neće niko u Crnoj Gori ili mali broj ljudi u Crnoj Gori razumije da, znači, tajna služba mora da postoji, ali tajna služba se bavi drugim poslovima, a ne lomljenjem političkih protivnika nekome ko je na vlasti. A crnogorska UDBA stoji da bi lomila političke protivnike i bila samo jedan krupni, vrlo krupni mehanizam u tome lomljenju. Znači, i kod mene apsolutno ne postoji animozitet. Ja, Mila Đukanovića, kao političara, ja ga prezirem iznad duše. I najoštrije osuđujem sve ono najsramnije što je uradio u Crnoj Gori. A on je uradio katastrofu. I ja ću da vam kažem jednu stvar. Za mene postoje 3 kobne ličnosti koje su se povezali u Crnoj Gori. To je Milo Đukanović, šef prve familije. To je Miodrag Perović, šef druge familije. Miodrag Perović, profiter, i to je Amfilohije Radović. Rekli ste profiter, to je jedina stvar koju smo se dogovorili da ne pomenete. Šef crkve. Molim vas bez etiketa. Šef crkve. Znate koliko je etiketa od mene ispisano, recimo, u jednom monitoru? Znaš koliko je etiketa rečeno? Je li to naš dogovor? Jedini. Je li to naš jedini dogovor? Bez etiketa. Pominjete koga hoćete, govorite o pojavama, o ljudima, ali bez kvalifikacije. Ali znači ta ti ljudi nisu ovdje. Evo, ja da vam kažem. U redu je. Televizija Vijesti više nego voljna da vama i tim ljudima koje pominjete, mi možemo da ih kontaktiramo, organizuje neku vrstu TV debate, TV duela. Naravno, evo, vi ste izrazili spremnost, možemo čak i toliko da uradimo. Ja jednostavno nemam namjeru, niti želim da sad branim čitavu neku lepezu ljudi koje vi pominjete od vas. Niti mogu biti to, bez obzira o kome. Ali želim znači da vam kažem to da je mene bilo koja vrsta strasti vodila u mom odnosu prema njima, to apsolutno ne stoji. Shvatate, ja sam to potpuno vodio racionalne poteze pod uslovom da ne odustanem od milimetra od političkog programa koji vodim i pod uslovom da sebi ne dozvolim da mi politika ugrozi ili, ne daj Bože, uzme moj ljudski lik. Kako ste proveli... To ne dolazi u obzir. Mislim da to mnogi interesuje. Kako ste proveli referendumski dan? O čemu ste razmišljali u trenucima dok je na desetine hiljada ljudi na ulicama? Klicalo, dakle, ideji Liberalnog saveza, vašoj ideji, vama, sve noseći obilježje te vaše stranke. Mene interesuje, da li ste bili tog trenutka ispunjeni zato što je vaš san realizovan ili ste bili ogorčeni činjenicom što političke poene za to ubira vaš
najljući politički neprijatelj? Ja bih se opredelio za tu varijantu 2. Dakle, ja sam bio, da vam kažem, izuzetno sam bio tužan. Znači, da jedna takva osoba koja je sve to uradila Crnoj Gori, toga dana promoviše sebe za tvorca nacije, tvorca države i tako dalje. Mali broj ljudi je kapirao da se tu radi o jednoj maestralnoj prevari. Da će, znači, mafijaška struktura koja je bila za Slobodana Miloševića, koja je čudo činjela za Slobodana Miloševića, nastaviti to isto čudo sada da čini za sebe pod firmom Nezavisne Crne Gore. A ja kad sam vidio, samo jedan detalj ću vam ispričati, molim vas, kad je izabran valjda za predsjednika, pa je bila promocija u Cetinsko pozorište na Cetinje i tako dalje, ja tamo nisam prisustvovao, ja sam rekao, i to su ovi potpuno pokapirali, i moj ja tamo, ne idem. Ali će poći delegacija, da nam ne bi to jutri dan pregovarali. Odmah su oni skočili na to, nije bio Slavko Perović i tako dalje. Neka su, nema veze, i to je spomenik jednome vremenu. I tako, i onda je bila, u Vladinome domu je bila neka velika svečanost. Pazite, svi portreti iz muzeja Kralja Nikole preneseni su u dvoranu Đurđe Crnojević. Fotelja jedna specijalna Petrovića, mislim da je bila, stavljena je ispod, znate li čije slike? Petra II. Petrovića Njegoša. A u tu fotelju su šeli Mila Đukanovića. I snimala ga je kamera iz donjega rakursa čitavo vrijeme dok je on govorio to što je govorio, da bi se ponijela misao, evo ga nama novi Njegoš. To je DPS. To je DPS. Znači, tu nema nikakvih skrupula o bilo čemu. Oni nemaju nikakav odnos prema bilo čemu. Oni pojma nemaju o bilo čemu. Dobro, to je DPS onako kako ga vi doživljavate. Jeste, Jeste li vi bili makar dijelom ispunjeni što je tog dana realizovano i ono što je bilo? Ne, ja sam samo tu vidio prevaru. Ništa drugo. I meni je vrijeme dalo za pravo. Nažalost, meni je vrijeme dalo za pravo. Ko meni može danas da kaže da je Crna Gora nezavisna država? Po čemu? Kako? Što ja osjećam u toj državi da je nezavisna? Ja sam 20 godina u politici, otvorenoj politici. Bio sam prije toga kao predsjednik knježevne opštine Cetinje, pa član onoga komiteta i šta ja znam. Razumijete, uvijek sam ratovao i vodio tuče samo za jednu ideju. Moj problem, takozvani po znacima navoda, problem Slavka Perovića je samo jedan, kao problem 4 generacije prije mene što su bile od Perovića. Moj rođeni otac Vukašin, moj džed Mojaš i njegov otac Miloš po kičmi su dobijali samo zbog jedne stvari, zato što su beskonačno voljeli Crnu Goru, željeli sreću svakom njenom čovjeku i bili bespoštedni crnogorski patrioti. Tako je to Crna Gora nama vraćala. Dobro, dakle, vi ste i dalje pobornik one teze koju su mnogi kvalifikovali kao nemoguću, neizvodljivu. Prvo demokratija, pa država. To nije bio... Nikad ja to nisam rekao. Niste nikad izgovorili, ali... Ne, to je Monitor rekao. A ja sam rekao... Šta ste rekli? Ja sam rekao demokratija... To je ono što ja naslučujem iz... Ne, ja sam rekao demokratija i država zajedno. Ne smije nama borbu za demokratiju da uskrati to što se mi navodno borimo, ne navodno, nego se borimo za državu. Nego mi moramo da gradimo i demokratiju i državu. Je li to moguće? Je li to izvodno? Kako da nije? Pa evo, Liberalni savez Crne Gore vam je potvrda. Liberalni savez Crne Gore, nažalost, ne postoji. Nažalost, ne postoji, ali Liberalni savez Crne Gore je 24. marta 2005. zaključao stranku da bi svijetu poslao poruku i svim Crnogorcima i Srbima u Crnoj Gori. U Crnoj Gori ne postoje elementarni, osnovni uslovi da bi se u njoj odvijao politički život. Možda je to bila dobra ideja da smo ovaj dućan zatvorili 90. ali nažalost to nije izvodljivo i nije se moglo desiti. Ja vas pitam za ono što je realno, racionalno. Dakle, je li ta vaša predreferendumska faza, je li to ipak na neki način bio bijes? Ne. Zbog činjenice da Đukanović i njegova mašina, dakle, ista ona mašina koja je lovila liberale, koja je lovila vas, koja vas je protjeri... Ja vas pitam,
da oni realizuju vaš politički projekat. Jeste li vi Ja bi bio osjećali taj najsrećniji da su oni su ukrali politički projekat, ali su ga ukrali ne da bi ga realizovali, nego su ga ukrali da ga ne bi realizovali. Evo je realizovan, Da bi samo, ne, nije. Samo su uzeli fasadu. Dobro. Samo su uzeli fasadu, a unutar toga kaveza ili kako god hoćete, sačuvali su i napredili sve što su radili u svoju ličnu korist. I ja sam vidio da je to prevara. Međutim, ja nikoga nisam. Mi liberali smo stalno pričali, to je prevara ljudi, nemojte, moramo da uradimo ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako. Svi su bili protiv. E sad pazite, kad UDBA stane preko puta vas, to je komplikovana situacija. Kad novine se naslažu i naslažu i mediji na stranu UDBE, to je još komplikovanije. Kad opozicija takozvana počne da šara onako kako vlast sa njom crta, to se zove totalitarizam. Razumijete? Dobro, ali pominjali ste, evo i malo čas ste pomenuli, tu kohabitaciju prve i druge familije, medija i vlasti, da praktično nema jedne tačke otpora, da nema jedne kritičke tačke i kritičkog centra u Crnoj Gori, Đukanoviću, njegovoj vlasti, tajkunima, o svemu ovome o čemu ste govorili. Zar ipak ne uviđate neku promjenu kursa nakon proglašenja nezavisnosti? I u odnosu vlasti prema nekim medijima i nekim centrima i u njihovom odnosu prema Đukanoviću. Ništa. Ja to ne primećujem. I kod mene ti folovi neće proći. A šta, ne kažem folovi da su to vaši. Šta to znači? Ne. Znači, tu se stvar, on to tačno osjeća da se stvar mora mijenjati. Znači, da mora da postoji određena grupacija koja će njemu nešto da kaže, koja će da optuži njega, brata, što ja znam, familiju, prvu banku, onu banku, desnu banku. Pa kako je došao do njih, mafiju i tako dalje. Shvatate, jer on sa tim. Ali, vi možete da govorite istinu. Ali ako iza istine ne stoji snaga koja tu istinu štiti, vi postajete onako. Vi ste simpatični, da, ali tu se ne može nešto promijeniti, i tako dalje. To on radi. Znači, on samo obogaćuje sa tim, ja bih to rekao, prevarama, znači svoj kolač. Dobro, ali šta vi predlažete? Ne znam, da se na naslovnicama objavljuje Đukanović kako presjeca vrpcu. Šta? Ja sam rekao sljedeću stvar. Ovome o čemu govorimo. Ovdje mora znači da se skupi 10 ljudi. Ali 10 časnih i poštenih ljudi iz vrhova stranaka koji će jedan drugome da pružu ruke, da pruži i kaže, ajde čovječe, više da ga slomimo, dosta je. Pa vi niste uspjeli da mi imenujete jednog čovjeka koji zadovoljava taj vaš kriterijum, a ne 10. Ja to kažem da je to osnovni elementarni uslov. Ja vas pitam da li postoji neko racionalno rješenje. Nema racionalnog rješenja. Ima li nešto što je izgledno, nešto što nadzire? Ja drugoga rješenja, sve drugo što ne bude, iza čega ne bude stajala snaga, iza čega ne bude stajao narod. Kad Srbi pokapiraju u Crnoj Gori, a shvatit će, ja se ponosim sa time što sam puno stvari uradio da bi i oni razumijeli potpuno stvar. Kad oni budu razumijeli, ne, ja jesam povrijeđen u ovoj Crnoj Gori ili se ne osjećam dobro i tako, ali svi ostali su povrijeđeni. Samo nisu povrijeđeni udbaši i vrhunski DPS-ovci, odnosno mafija. To su znači 3 ključa koja nisu povrijeđena. Ovo drugo sve, bilo kako da se zovu, bilo kojim jezikom da govori, bilo koju crkvu da idu, to je sve, vidite, mi vidimo... Danas Slavko Perović, kad pogleda 20 godina unazad, ne prepoznaje moment, situaciju zbog koje se kaje. Ne bi nešto uradio drugačije. Da li se zbog nečega kajete? Ni zbog čega. To vam je sigurno. Ja sam to uradio kao vrhunski šahista. Vrhunski, nemojte zaboraviti. Sljedeću stvar. Ja sam napravio stranku, napravio sam narodni pokret u kojem je bilo desetine i desetine hiljada ljudi. Desetine i desetine hiljada ljudi. Sva štampa protiv, sva policija protiv, sva vlast protiv i tako dalje. I pazite, tih desetine hiljada ljudi moglo se okupiti i okupilo se samo na osnovu moje riječi, odnosno riječi Liberalnog saveza. Jer su kapirali, shvatali da ne lažemo i da ih nećemo staviti na suvo ni na cedilu. I da oni moraju biti sa nama. Zbog toga su oni bili sa nama. To i nije bilo baš moje pitanje. Dakle, ja imam, možda sam to samo ja, ali problem sa ljudima koji tvrde da su nepogrešivi. Zato što ja jednostavno ne poznajem ljude koji su
nepogrešili. Vidite jednog ispred počet ću sebe. od sebe. Evo, dobro. Vi to tvrdite. S druge strane, vaši saradnici, neki vaši intimusi su vas baš isticali kao egocentrik. Po tom navodnom, ja neću reći, ali to je bio njihov utisak, autoritarizmu su vas poredili čak i sa samim Đukanovićem. Tvrdili su da je ta vaša sujeta i ubjeđenje da ste samo vi u pravu dobar dio razloga zašto je na kraju stavljen ključ u pravu liberalnog saveza. Znate kako, kad čovjek pokuša... Da li je ta odluka evo, da li se možda radi toga kaje? Da. Da li je ta odluka o političkoj eutanaziji liberalnog saveza bila racionalna? To je bila savršena odluka. Jer je Đukanovićeva odluka bila sljedeća, da mi izađemo i na naredne pokradene izbore i da mi ne uđemo u crnogorski parlament i da postanemo meta njihove sprdnje. U tom trenutku pokušaj bi bio uništenja nasleđa, političkog nasleđa i svakog drugog i etičkog i kakvog god hoćete nasleđa Liberalnog saveza Crne Gore. A ja sam 26. januara kad smo osnivali Liberalni savez, ja sam u svom govoru rekao ključnu rečenicu od mnogih ključnih koji su tamo bili. Ja sam rekao, Liberalni savez Crne Gore je za osvajanje svojih političkih stavova i za dobijanje slobode za Crnu Goru, za dobijanje njene nezavisnosti, za dobijanje Crne Gore kao demokratske, mediteranske i evropske države, neće se nikome udvarati. Neće se udvarati ni jednom socijalnom sloju, neće se udvarati ni jednoj političkoj strukturi, neće se nikome udvarati, jer dami i gospodo liberali moramo danas da shvatimo i da razumijemo, mi smo stranka političkog diskontinuiteta u Crnoj Gori. Mi, osim etičkog crnogorskog nasleđa, nemamo ničega iza sebe. Mi smo ti koji stvaramo slobodu i demokratiju za Crnu Goru. Mnogi se nisu slagali sa vama. Mnogi su, već smo govorili o tome, napustili stranku uoči tog finalnog događaja. Mnoge od tih ljudi ste, opet, vi, etiketirali kao izdajnike, kao saradnike službe. Siguran sam da je toga bilo, ali tome nas uči crnogorska praksa. Ali mislite li danas da se možda i ogriješili o neke ljude koji su možda samo vidjeli rešenje na drugi način? Ne. Njihovo rješenje je bilo samo jedno. Uvuci se ti i Liberalni savez gospodinu Đukanoviću u južni predio njegovih leđa. Postani dio mafije i sve će da bude super i mi ćemo da aplaudiramo. Ali to je bilo to. Ali u tome trenutku, pazite, u tome trenutku onoga nasleđa, sjutra kad neko, ako ovo vrijeme potraje, ja se Bogu molim da neće i radit ću sve na tome da to što kraće traje, ali ako se pojavi, mora se pojaviti neko novi, od sad za 5 godina, 10, 15, 20, ne znam koliko godina, ko hoće da suštinski mijenja stvari u Crnoj Gori. Postoji samo jedan kamen temeljac ili jedna jedina isklesana, izvajana od mermera stepenica. A ta stepenica se zove Liberalni savez Crne Gore. A na tu stepenicu se on mora osloniti. A ovo što ste pričali za ove ljude, pazite, kad se pokuša ubistvo, pa ubistvo uspije ili ne uspije, a pokušaj, ovaj koji je pokušao je ili koji je ubijen, uhvaćen. Osnovna stvar njegova je da pokuša da gradi alibi. A on sa sebe hoće da prebaci svu krivicu, jer je ta krivica sramotna, i da je prebaci na mene. Odatle su te priče koje ste vi govorili. Oni su vjerovali da vi na ovaj način gradite alibi za svoje iracionalne postupke. Ali to je ono što želim da vas pitam. Negdje ključni taj moment razdora između tih ljudi koji su bili, bili su vaši intimusi, bili su vaši bliski saradnici, neki od njih su bili počasni predsjednici stranke, je bio taj moment saradnja. Da li sarađivati sa Đukanovićem, da li ući u sistem u nekom trenutku, pokušati da ga mijenjate. Dakle, kada vi donesete takvu odluku, kao što ste recimo donijeli 93. na 2 mjeseca, kada vi donesete tu odluku 97. godine i kažete, ok, liberali, hajde da podržimo Đukanovića zato što na taj način biramo manje zlo. Onda je to patriotizam. Da. Ko ste vi, evo, da odlučite, samo vi, šta je patriotizam, a šta je veleizdajnički čin? Možda su neki ljudi mislili 2001. godine da vi pravite grdnu grešku i da je to pravi moment, kao što ste vi mislili, 97. da jeste.
Nisu oni tada mislili. To je mnogo vremena prošlo da bi se tako mislilo. A reći ću vam sljedeću stvar. 2 izdaje koje sam ja odbolovao i odbolovao 2 mjeseca, mi je to bilo užasno teško. Znači, to je bila izdaja Predraga Vulikića, pokojnog i Miodraga Vukmanovića. Dobro. Da ne pominjamo mrtvi. Dobro. Zaista. Dobro. Ali da vam kažem, znači, to je tako bilo. Od toga trenutka, kad su oni to mogli da urade, od Crnogorki i od Crnogoraca mene ništa ne iznenađuje. Ja se samo divim kad su oni zaista korektni, pošteni i fair. I ja to duboko poštujem. Razumijete? A ovo znači da sam ja uradio nešto zašto su se oni borili, što je bila alternativa tome što sam ja recimo predlagao. Alternativa je bila potpuno jasna. Prelazak u DPS, služenje DPS-u, rad sa DPS-om. Shvatate, to je znači bio zapravo zahtjev za eutanazijom Liberalnog saveza Crne Gore. To je bio, njihov cilj je bio da mi, ne daj Bože, postanemo nešto slično što je danas Socijaldemokratska partija. A mi za to nikad nismo bili spremni. Ni u jednom jedinom trenutku i mi smo to tako i dokazali. To su znači te stvari. Ono što mene strašno raduje, jer mi dokazuje da su ljudi održali snagu, životnu snagu, bez obzira što oni glasali, za koga glasali, kako ih ovi kupovali i tako dalje. Niko nema majčinoga sina koji u te njihove priče vjeruje. Jer su te priče potpuno, odmah su pali s toga časa čim su se pojavili. Nemojte zaboraviti onu čuvenu parolu, recimo 98. kad su nam dali 6,3%. Pa se tu u Podgorici pojavila parola. Oprosti nam Slavko, ali posao je posao. Shvatate, znači na taj način se već pokrivala ta ogromna kupovina koja je išla lijevo, desno, obećavanje mjesta, obećavanje čuda i tako dalje. I vi sad recimo kad sa druge strane analizirate ovu priču koju ja pričam, kad pogledate samo na što liči današnji jezik među Crnogorcima. Zvali ga crnogorski, zvali ga kako god hoćemo. Ja ga zovem crnogorski. Ja sam prvi čovjek u parlamentu koji je rekao ja govorim crnogorski jezik. Moj otac je bio prvi književnik u Crnoj Gori 1971. godine koji je na udruženju književnika Crne Gore rekao ja govorim crnogorski. Shvatate? Ja sam izrastao iz takvoga miljeja. A pazite, 1990. godine, 26. januara, ja sam sa svojih 35 godina ušao u osnivanje Liberalnog saveza sa ogromnim opštim znanjem. Ogromnim opštim znanjem. A o Crnoj Gori i Srbiji znao sam sve. Mene jednom jedan iz Beograda pitao Slavko, dakle je to tebi da ti sa takvom lakoćom čitaš što se radi ovdje u Srbiji, kako utiče na Crnu Goru i kako ti pariraš te poteze. Ja kažem, ja poznajem velikosrpski projekat Ilije Rašanin i sve one koji su ga sprovodili do Slobodana Miloševića, ja to znam sve u prste. I znam da je taj projekat fundamentalno pogrešno dizajniran. I znam na koji način zaludi ljudi. Isto tako tvrdite da znate i Crnogorce, onako u srž. Apsolutno. To je meni recimo interesantno. Kako je moguće da tvrdite, dakle, da ste bili vizionar od početka do kraja, da se ne kajete za jedan jedini potez? Opet su vas ti Crnogorci, koje tako dobro poznajete, dovodili do toga da im poručite da su, niste vi do duše, nego Vesna Perović, evo konkretno ovo što ću izreći, moralni patuljci. Ali ste, recimo, prilikom gašenja Liberalnog saveza rekli da ova vlast ima svoj narod i na narod ima vlast koju je birao i tako dalje. Kako to da vi, koji ste sve to imali u malom prstu, koji tako dobro poznajete ovaj narod, niste mogli da na drugi način doprete do njega, nego je snaga vaše partije konstantno padala, a iz vlasti su izvlačili gotovo te, evo, usudit ću se kažem, te dječje usklike. Kako to da mi niste dali podršku? U redu, ovo što kažete da je snaga partije padala, precizno bi bilo reći da je snaga partije kradena i da su oni lažno prikazivali naše stanje. To je uvijek bila laž.
Znači, oni su to prikazivali Ali da se mi krunila padamo. stranka. Dobro, ne, to što je, ja se tu ne bi složio, to je otišao određeni broj ljudi. Nekoliko ljudi, Nije nekoliko. Desetina, recimo. Desetina ljudi. Ali ljudi koji su nešto značili. Ali ljudi koji su, mislim, značili su kad im je UDBA dala prostor. Onda su oni počeli da znači. Do tada to su bili potpuno povučeni ljudi koji se nisu miješali uopšte u unutrašnji politički život stranke. To mislim prije svega na počasne predsjednike tipa Marka Vešovića, Radoša Rotkovića i tako dalje. Oni apsolutno nisu imali nikakav uticaj, jer takva im je bila statutarna pozicija. I nemojte zaboraviti sljedeću stvar. Dobro, ali moramo reći da su i ljudi sa kojima ste vi, ja se baš neću složiti s ovim što ste malo čas rekli, ali ljudi sa kojima ste vi zamjenjivali, te ljude, također nisu bili. A naravno, znate šta je, gospodine Petre? Davno je to zapisao, čak i Davičo napisao Ozna sve dozna, a neko je na to dodao UDBA je naša sudba. UDBA je stravičan instrument. Ja vam kažem da skoro nema familije u Crnoj Gori u kojoj dan danas ne stoji makar jedan udbaš ili makar jedan Kosovac. Dobro, ali niste mi odgovorili na pitanje. Kako niste uspjeli da doprete do tog običnog čovjeka koga tako dobro poznajete, čiju psihu poznajete, čiju istoriju poznajete, čiju tradiciju poznajete i da vam taj jedan čovjek koji vam na kraju ne da glas ili je kraden i tako dalje, nije bitno, ali da vam izmami taj gotovo očajnički uspjeh. Ako ste košarkaški trener, vi čovjeka kao košarkaša razumijete samo u onom trenutku kad uzme loptu i strči na teren. Ako ste fudbalski, kad izađe na fudbalski teren, ako ste političar u potpuno nepolitičkim uslovima, u uslovima totalitarizma, vi ljude počinjete da sagledavate što su oni stvarno kad oni uđu u proces. I znači morate shvatiti, ti ljudi su svi ćutali ili se ponašali lojalno pod znacima navoda dok nisu uzeli neke pozicije pa su i tu bili određeno vrijeme lojalni. Kad UDBA udari na njih, kad oni prihvate da budu prodati, kupljeni, da se čuda čini, da mu se zaposli šćerka, majka, otac, što ja znam, krediti, čuda, kuće da se grade, onda se on, znate za koliko? Za 24 sata od čovjeka za koga ste mislili, znate kad sam ja mogao da pomislim, recimo da će pretpostavimo doktor Rotković da postane to što je postao. Nikad. A on je to postao za 24 sata. A za Marka Vešovića, koji znači izdržao bombardom, pa to su moje tvrdnje za to što ja dolazim, gospodine Komnenić, ja vam dolazim direktno iz vatre. Ja sam bio u središtu vatre. Ja tačno znam sve tamo što se dešava. Znam, ali ne znate što se zbiva okolo. Znam što se zbiva okolo. Okolo je postavljen taj... To može malo da suzi perspektivu. Ali to želim da vas pitam. U jednom momentu vi ste tu etiketu, taj pečat izdajnika nekim ljudima, udarali u konsultaciji sa ljudima koje ste također kasnije proglasili izdajnicima. Evo, zaista im neću pominjati imena. Pomenite slobodno, što se mene... Neću. Koliko je teško snaći se više uopšte u toj situaciji? Otkud više znate ko vam je govorio istinu, ko je stvarno radio za službu, ko je bio dobronamjeran, ko vas je filovao lažima? Kako to razlučujete? Ja to i kako, pored svega toga, možete da kažete da se baš zbog ničega ne kajete, baš zbog nijednog čovjeka? Ne možete vi. Kako se tako sigurno sve to što govorite? Ako vam neko doleti, recimo, kao anđeo, vidite anđel ispred sebe koji u svome ponašanju nema nikakvih, nemate nijednu jedinu primjedbu. Naprotiv. Potpuno je, recimo, krasan čovjek, divan čovjek, ovo, ono, bori se sa vama, tuče se sa vama, ovo, ono. Dođe jedno jutro, anđeo više nije anđeo, nego je anđeo đavo sa krilima. I sad, pazite, mislite da je meni to zadovoljstvo reći nekome da je đavo? Nije. Ali ja to moram da označim, da bi drugi ljudi vidjeli i da bi se učili na tom iskustvu. I kod nas u Liberalnom savezu to je bilo dovedeno do perfekcije. Do perfekcije. To što je nas samo nekoliko desetina izdalo u ovim uslovima, koji su postojeći, jesu takvi kao što su u Crnoj Gori, to je ogroman uspjeh. To je ogroman uspjeh. To kroz što smo mi prošli, što smo mi izdržali, budite uvjereni, gospodine Komnenić, niko u Crnoj Gori ne bi ni pokušao da prođe tim putem. A mi smo iz njega izašli kao politički i moralni pobjednici. Mi smo jedina svjetla luča u Crnoj Gori. Mi. Nažalost, na moju žalost, ja bih volio da ih ima još 5 ili 10, pa da se rukujem sa njima, pa da kažemo, sad ćemo od ovih 10 baklji da napravimo logorsku vatru.
pa da se bijemo do kraja. Ali, takva je situacija kakva je. Znam da te priče, ove priče kojima ću govoriti, kvalifikujete, jeli, kao podmetačinu, udbe, vlasti i tako dalje, ali vi ste tu, ja želim potpuno otvoreno sa vama da govorim o stvarima kojima vi možete, jeli, da se izjasnite. Često je lansirana ta priča da je Slavko Perović bogato naplatio tu svoju žrtvu o kojoj govorite. Sjetit ćete se raznih afera. Pominjalo se i o aferi Trsten, evo sad se ne podsjećamo da ste pokušavali da reketirate rusko-jevrajskog vlasnika koji je želio da kupi tu zemljištu, da ste se navodno zbog toga mimo išli, jeli, sa Miodragom Živkovićem. Sam Đukanović je tvrdio da Slavko Perović od njega tražio 20 miliona eura. Pominjalo se novac čak i kada ste pozvali liberale da glasaju Đukanovića u drugom krugu, bare su ga kasnije pominjali neki ljudi bliski strukturama DPS. Sva ta priča je negdje filovana i tim da danas Slavko Perović u Pragu živi komotno svog tog novca koji je zaradio naplaćujući svoju žrtvu. Dakle, ja to zaista ne znam, ali mislim da bi bilo dobro da jednom progovorite o tome. Od čega živi Slavko Perović u Pragu? Nikad to, evo, niste rekli. Ja sam rekao sljedeću stvar, vrlo ću vam kratko odgovoriti. U onom trenutku, kad gospodin Đukanović bude podastro, od čega on živi? Odakle je njemu milioni? Odakle je njemu neki tvrde da je težak 1,7 milijardi eura? Odakle je njemu ovoliko vlasništvo po Crnoj Gori? Odakle bratu gospodina Đukanovića, Acu Đukanoviću, Prva banka? Ko je pumpa? Kako je nastala? Odakle je sve to što je, znači, stavljeno u svoje džepove? Odakle on, recimo, plaća jednog gospodina Tučila, koji je poznati advokat talijanske mafije? Kako je moguće da na javnom servisu, dakle, nekadašnjoj državnoj televiziji, koju vodi bivši liberal, gospodin Vojičić i tako dalje, gospodin Tučilo ima razgovor u Dnevniku koji traje, ne znam, nekoliko minuta. I tako dalje, tome slično. Razumijete? Znači, sve te priče koje ste vi pomenuli, ja za sve te priče znam. Još tu možete da dodate. Znam da znate, zato vam i postavljam to pitanje. I još ste mogli da dodate. Znači, da je rečeno da ja u Pragu imam lanac hotela, da imam lanac robnih kuća, da sam ja čudo, da sam ja multimilioner, ovako, onako, ovo, ono. Shvatate? Znači, oni sad žele da me gurnu u to da ja objašnjavam kako živim ja u Pragu. A ja njima kažem, gospodo, onoga trenutka kad vi budete objasnili od čega vi živite, od čega se finansira Demokratska partija socijalista, kolika je članarina Demokratskoj partiji socijalista, kako se namiču pare, kome idu krediti, ko im daje kredite, ko kome prebacuje pare, ko kome pozemljuje, kako se švercuje onaj kokain iz Kolumbije, kako je to moguće da taj kokain iznosi 2 milijarde i 200 miliona dolara. I tako dalje. Onda ću ja da saopštim kako. Ja vam ovo pitanje zaista nisam postavio da bi virio vaš konto, dakle, ali... Ne, naravno. Eto, jednostavno, niti ima pravo da se traži imovinski karton, ili niste javni funkcioner. Naravno. Ali me zanimalo, recimo, čim se bavi Slavko Perović svih ovih godina? Profesionalno. Bavim se profesionalno i neprofesionalno i kako god hoćete, bavim se Crnom Gorom. Crna Gora, ona za koju se ja zalažem, je u mom srcu. A Vučedolska zastava, Vučedolski barjak je u mojim očima, u mojoj kičmi, u mojoj duši, u svakoj mojoj riječi i svakom mom koraku. To je to čime diše i zašto živi Slavko Perović. Ta vaša predstava o Crnoj Gori varira od te fascinacije. Osjetimo se samo tih vaših govora. Sunce, Grahovac, more. Da. Bukvalno to jeste neka vrsta fascinacije ovim podne. Do onoga o čemu smo malo čas govorili. Moralni patuljci, poltronski narod. To dvoje, nažalost, o čemu govorite, neraskidivo. Ne možete biti zaljubljeni samo u teritoriju. Kako objašnjavate taj vaš pomalo
Pazite, znači, jedan od osnovnih mojih uloga je bila. Znate šta imate, naravno, nećete me pogrešno shvatiti, niti ovi ljudi koji me gledaju da se ja sad, ne daj Bože, upoređujem sa Tomasom Manom. Ali, znači, u trenutku kad je Njemačka stala, kad je Hitler pobjedio na onim izborima 1933. On je došao izborima na vlast. Ali se znalo da Hitler ima svoje SA odrede, takozvane jurišne odrede, smeđe i košulje, koje su prebijale i ubijale svakoga po Njemačkoj ko nije bio sa Hitlerom. Svakoga. A već kako su Jevreji prošli, o tome da ne pričam. Ali znači on dobio te izbore, isto kao što Đukanović dobija izbore, na isti način kao što Đukanović dobija izbore u Crnoj Gori. Potpuno identičan. Sad pazite jednu stvar. Znači, kad se to desilo, Tomas Mann je pošao iz Njemačke, završio u Ameriku, jedna konferencija za štampu i pitaju Tomasa Mana kako vi tako možete da govorite o njemačkom narodu, jer je on rekao da je njemački narod zapravo prodan, da je katastrofa nastupila, sve anticipirao i predvidio i suštinu rekao potpuno istinito. I tako pita ga jedan novinar, to što sam vam rekao malo prije, a Tomas Mann diže glavu i kaže, gospodine, nije njemački narod onamo gdje vi mislite da je danas, nego je njemački narod onamo gdje je Tomas Mann. Fenomenalan odgovor. A ja vam kažem, nije crnogorski narod onamo gdje Milo Đukanović misli da je danas crnogorski narod, nego je crnogorski narod onamo u svakoj istinitoj riječi Liberalnog saveza i Slavka Perovića. Dobro, ću to prihvatiti kao vaš odgovor. A to želim da vam kažem, znači, nama je cilj da navedemo narod. Ja im, nažalost, to ne mogu raditi. Ja sam to na riječima i svojim potezima radio. Ali da raskinu više tu Đukanovićevsku ogrlicu, da je bače pod noge, da je pljunu i da kažu nećeš više. Kad bude toga poteza, nećeš više, nego idem da se tučem s tobom. Tada dolazi do promjene. U jednom od svojih posljednjih tekstova rekli ste da ste, citirat ću vas, evo, možda i parafrazirati, izvinjavam se, vi me ispravite, da ste jedini iskonski neprijatelj Mila Đukanovića. Da li to pomalo zvuči egocentrično i da li je to jedini kriterijum koji mora zadovoljiti čovjek koji želi dobro ovoj zemlji? Da vam kažem, gospodine Komneniću, ja sam rekao suvu istinu. A to što se na to može dodati da je suva istina egocentrična ili da je ovakva ili da to i druga... Dobro, ja sam već rekao da ima problem sa ljudima koji kažu ja, pa ja i niko drugi. Ali to je činjenica. I to je tako. Svi drugi žele, naravno ima puno ljudi koji preziru Đukanovića u Crnoj Gori. Ima ih. Ali pazite, oni u ključnim trenucima, ključni trenuci su izbori u Crnoj Gori. To je ključni trenutak. Pazite, čitava politika se vodi 4 godine dana zbog toga dana kada su izbori. Ali su oni znači toga dana. Najveći dio njih je spreman da napravi neke kompromise. Maveđi ponudio mi je da mi zaposli šćerku, da mi zaposli sina, da prođemo, da ponudio mi 50 eura za, ne znam, člansku ovu, kako se kaže, ličnu kartu za ovo, za ono. Shvatate? Sa tim se mora jednom prekinuti za sva vremena. To je raskid. To je raskid sa tradicijom ovoga sistema, to je raskid također sa prethodnim sistemom i oni se moraju uspraviti. Ja sam znao da im kažem, ljudi, naviknite se da svoje kičme uspravljate dnevno po milimetar. Nemojte ići na 5 cm, bit će vam možda preveliko. Ali po milimetar. Jednog dana ćete se uspraviti. Imaćete svoju kičmu, hodaćete kao čovjek i bit ćete čovjek. I bit ćete slobodan čovjek. A samo slobodan čovjek donosi ispravne odluke. A rob donosi robske odluke. To je to. I to je mehanizam. Ja sam vam sad zapravo opisao elementarni mehanizam preko koga ova vlast vlada i jaše svoj narod. Jaše ga kao magarca bez samara. Ovo je besramno što oni rade. Ali narod još uvijek to podnosi. Još uvijek to trpi, iako stenje. To stenjanje se pojavilo. To stenjanje se pojavilo i ono je prisutno i prisutnije sve više i više. Ako se ono proširi pa se to nešto uspravi, dođe do neke pobune, onda se mogu otvoriti vrata da se tu nešto uradi. Ne nešto, nego da se ogromno uradi. Imate li vi poruku? Evo, na samom smo kraju. Ustaj crnogorski narode. Opozicione. Imam. I za opoziciju ovdje, i za ljude. Vrlo kratka poruka. Jedinstvena i istinita.
Ustaj, crnogorski narode. Diži se. Kaži ne dam. Kaži ovo je moje, a ne tvoje. Ja želim slobodu, a ne ropstvo koje mi ti nudiš. Ja ga ne prihvatam, a hoću slobodu. Eto. To vam je kompletni program koji treba da se usvoji. To je to. Gospodine Peroviću, hvala vam. Hvala i vama, gospodine Komnenić. Bilo mi je drago. Takođe.